te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia. O si mai le whaafonga o tala a mata o le nei fo I vai aso. Tala tomua, wa lapata I mai le national I le ono to e whai o se isi whai ngā palo ta tele ni usila, pe a whai ai le aisa taunu unga manuia. O feuta na inga ma Winston Peters malana New Zealand First. Saunoanga ne ele ta ita le national, Christopher Luxon, I le whaai unga o le vai aso a o le o tele ai pia le manatu, e le a toa no foe au sia le National Male Act, mai la ua te mo o miaila I oia Winston Peters a wale whawina o le isi whai ngā malo. Palota wha apolo kiki le One News I le vai aso tā aluai. Na o le limas fuluma le iwa no foe maua le National Male Act, ma o lona winga e mo o miele sau I totono o le New Zealand First e ato ai lo nos fuluma le tasi. Tau Tino Luxon, e le whai ngō fiele ngā lulua le National Male New Zealand First a wale mea moni, e le e iai lava sa la ua whainga whapaanga, e o si eise whai ngā malo. Ato e tepa fo I le o singa whianga inga na iai le Labour, ma le New Zealand First I le lua hafes fulfitu, e le I whai ngō fie. A I se tali mai a Winston Peters ana nafi, wa tau whaafefe le National le atunu. O loo whaasolo pēr le advance voting, e ele I o le aso to ona I nei le aso le pālota tele a New Zealand. Whaapopoleina ma o loo ne nefu pēr whana wā o ngalo a o tawina I le University of Massey le fuafuanga le University. O le awai ai whai a o ngai le vaengo I Nisinia ma Sayanisi. O le vai aso tā aluai le ana whailo mai ai le University wa wa ai e vaea tangata ngā lulue, mai ma tā upu nei ma o la lai au Kilani ma Palmerston North. Le o le a fia o mai. Ona o le a whaititia le au ngā lulue o lona winga, o le a tau fia I fo I ma courses o le engineering, ma o le atu whaatasi fo I le School of Natural Sciences, ma le School of Food and Advanced Technology. Mai whana wā o ngalo aveina nei ma tā upu, ma a fia I le swinga, wa le mautonu ai nei ma o langona fo I le fia. Reportia I le staff o laso lulu le vai aso tā aluai, na fono ai le au whai ngā luenga. Ai mai whana wā o ngā, o lo o tuu fesili pēr mane nefu, e le whai ngō fie o le ua tāsu enga, ma ua uma fo I ona whaatu langa fuafuanga o le tausanga wha le ua o ngai lua fe lua wha. O le solo o whai eisa tala noa ngā whana wā o ngā awhia, ma le whaaulo le School of Food and Advanced Technology. Wa so e neina whasi o tia le tama Hastings I le pō laso tō nai. O le ua umalo na soifua na māua I le whale wa maliu I le mai a ripoti ai, e iei le tangata o wha o lima I ai seisi. Limas fulma le iwa tausanga o le tama na sai mai ai e leo I le pō, ma o lo wha atala noa nei e tūsa ma le mea na tupu. Tu wha atasia talo le tai au, o lo wha au so e ngā leo I le no fuanga na tupu ai. O le toa tele o tangata kiwi wa whaali fina ngalo e tatau peo na wha au le tapu wa sai nei ona tu e wha atau atu I whafo manuola po live animal exports. Ma sino amperilo le tausanga nei, na amatalo ia mai ai le mai a mangoto le wa ana iai I lunga le lata I le ono afe povi, ma le fast food ma le tasi o le au whai ngā luenga le tausanga I lua afe lua se fulu. O le fesili o le whai ngā palota wha apolokiki o le One News le vai aso tālu ai nei loa ai. O le limas food ma le tasi pasene o tangata kiwi na fesilingia, e le mana na o e toe whaatanga. O le suinga wa whaasai nei na au mai o le whai ngā malo o le Labour, peitai, o le alai unga o iei le whai ngā palota tele I le asa toona I nei ae suia. E ono toe suia le tū la fono a wa o le National Act ma le New Zealand First o loo mana na o e toe whaatanga. I tala mai atu no umamau, o le taua lea ua tali mai ai Israelu ia Gaza e tusa ma le oso whainga I le whaai unga o le vaiaso lea ua whasi o tia I le whaitau se lau, ai silia ma le tasi afe tangata manunua. O le asa toona I taimi ni usila lea na whaate I ai Israelu ina ua oso whaia le Hamas, ma o mai ai loa na nafi toe whaasanga mai Israelu taui, ma e tu whaatasia talafou, wa silia ma le tolu se lau tangata I Gaza whasi o tia e au fiei ma whanau e luas fulu. Inisio reporte whaapea tele atu lo ke ti tawhana Hamas ana nafi nai lo Israelu. Ma I Israelu o lea ua io e ina I lana ka peneta isi la asanga. E matua I whaato I lalo ai Hamas ma ele ngata I oso whainga. E ua vaava ai fo I tu e motu si ai le ele tise. Mo motu le sapalai o lo ma wai le suau. Whaapea ma le taunu uatu o loa I totonu o Gaza. Taliu mai I New Zealand, wa wala au le minister o le vai whafo na naia mahuta. Ia vave wha uma le femisai, ma o le toa tele fo o taita I mai atunu ese wo lātou upuia I le whai unga le vaiaso Hamas mana o so whainga. O le watau mawhai atu fo I New Zealand, e sa ili ona tangata anu o lo I totono o Israelu le taimi nei, ma I wha maumau ngal matanga le wengal vai whafo, tu sa ma le valus fun ma le fitu tangata kiwi o lo o iai.
Mai le palemi o New Zealand Chris Hipkins, ua whaalia lona popole I le taua waiai nei a wae fōlinga mai e le vave uma. Matala muli, e o mai ana pō o ilunga I le lua afe tangata whasi o tia I sifo Afghanistan, o na o le mafui e na lului le aso tō nai. Whaamatala ina, whaato e whaalongoina leo se mafui e malosi whaapei to tono le atunuu. E ono tesi tolu lo na malosi I to tono le lua se fulu tausanga. E se mai leo lua I lulu, o aftershocks malolosi na whasi o tia ile tusa male se fulu male lua, o tangata I le aso to ona I lava. O le whaalawelawe whaale nātura le nei, na mua reportia mai e le United Nations, e tolu se lau lua se fulu tangata maali liu. Muli ai to e whaasao mai ma e o mai ana pō, wo o ilunga I le lua afe. E le o whaingo fie fe so ta inga manu e ono wa a fia o Afghanistan, ono o le motu sia o I tūtau fe so ta inga. E ono whaau pōpō pēle whai numero tangata maali liu, ona o le to a tele o lo o tānu mia. O Telefonala Radio Samoa le nei tai au, manuia la matangolo vai aso.